Sayın abi. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Malay şey. Uçağı var mı? Başla. Merhaba. Gazi bakın. Bu bir kelime var. Habır. Ne yapalım Onu hoş güzel yaptın. Zamanı mı? Tırmancı mı sen? Kaçı zamanı kadar? Kabani. Tamam, tırmancı mı? Kabani bak ya. Ben de diyeyim. Hadi bir arası be. İda mübarek be. İda piroz be. Fatih bak. Kimdir? Şabes. Vallahi İda mübarek be. İda piroz be. Yusuf. Yusuf karıba mı? Karıba mı? Aferin işte. Maşallah bak. Maşallah maşallah. Evet. Yusuf. Merhaba işte. Vay aferin. İda hocam piroz be. Mübarek be. Mübarek İda bir hatırı var. İda piroz. Koy boyutu. Merhaba اشتري العيدات تجي كيلو زيت. أفتشي. محمود. هذا يعملوا دريش بك. هذا دريش خيري بك. خاطري وما تفضل. Hadi hatırına. Çocuğun olursa mı? Böyle. Çik. Allah koruyor arasında olan bir yer güzel. Kolum böyle şey var mı? عيدكم مبارك. عيدكم مبارك حجي ما شاء الله عربشة güzel. Yok Arapça yok bitti bu kadar. Arapça az. Arapça zayıf. Bu kadar güzel. Evet. Yani hal hatta soracak kadar birkaç kelime var. Maşallah. Elhamdülillah. Allah-u Teala hayır kapıları açsın. Allah razı olsun ya Rabbi. Bu musibetin bir an önce kalkması için dua ediyoruz. Bu mübarek günlerde inşallah bu dualarımızı artıracağız. Bütün İslam alemine bir genişlik vermesi için Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu fitne büyük bir fitne. Suriye'de başladı. Bizim kurtulumuz genişleyerek diğer taraflara da sirayet etmesi. Ama inşallah tamam. İnşallah bir gün sönecek bu ateş. İnşallah. Herkes evindeki bir tas suyu, bir kova suyu bu fitne ateşin üzerine dökmeli. Dökerse inşallah bunun sönmesi çok yakın bir zamanda olur. Rabbim o günleri görmeyi nasip etsin. Yaşadığımız acıları şu çocuklara yaşatmasın inşallah. Ahlen ve sehlen bikum cemiyan. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah bir hayır kapısı açsın. Size, bize, hepimize, cümlemize inşallah. 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 Biz müsaade isteyelim. Elhamdülillah. Çok şükür var. Ya Allah. Bizim bu kardeşimiz belki suretini bilirsin. Yasin Bölüm. Ha. 2 sene önce Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtırken insanlık düşmanları Kurbaniye'deki olayları bahane ederek bu kardeşimizi kurban ettiler. Biliyorum. Bu arkada da resimleri olan diğer kardeşlerimiz var. Bunlar Kurban Bayramı şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin. Biz de dedik ki siz bu insanlık kervanını, bu iyilik kervanını durduramazsınız. Onları şehit ettiniz, onlar yerine biz varız, biz dağıtacağız. Allah kabul ya Rabbi. Allah razı olsun. Peki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Fi emanillah. Ne, valla ma جوار هناك باش قربان ونی. موقع میدا پیروز بکن. ایدا طرف پیروز من. و چوانم باشن. و شکری بدل ما عيد عمي راس شکری خون. انا عمي شکری. مرحبا خودتون. مرحبا بخير. ما بدكش. علي.
هذا جوار زيبل الحمد لله شكرش بدر اون شوان هذا باشي بدر وخاطي كده هنا كنا كوباني يوم خيراتنا رب العالمين داري خير جوار هذاك جواراتي متى جمراتي متى رب السلام عليكم. عليكم السلام كيف فيروز بي؟ يوش بيروز بي مرحبا اشترجي بس سيف جوبي من بريزل هلو شعب ونيشي ليش ورا زين؟ خير خذ الوبي خذ الداري خيري ما كاين شنو واني ما خرب هنا شان سالون تدري؟ ما 6 سال هنا 6 سال هنا Imagine, دوسال بری تادی سر آبی به آنجا تکوبانی دیوتا که پیش کتابی هم چند ایشان چند کس می‌رن. یک جوانی افغانی سال. هذا برحمة واجی دیس گوشت قربانی بالای کرد. و اغلب جی اگه مخالفی گوشت قربانی آتبون جه حساکی آتبونیون جه حماد و فرق نکرد. کرد و عرب و چی دوباره. يعني فقير يقول شو بدري بلانجوز بدري باص دبون هاتمون بدري جوارا جبوا على الكريه و جوش بلد كده ويعيش واجد كده في شيء نعمل بس ما شيء كده ما يجوا ما هو شيء كده أو شو أو نحزن أمد جي وده أمد وش وده خارج ولا زي وجا بارجي ما كري سوجي أبو دو سالاد بشتيوان هر سال هم چند ماه بجی هم قربانی خواهد کنن آنتین آن بیام امی بالو بکن امی بگیریم فاخر. هذا خير وخابر بكيف هذا شو راسي. مثل كذا عادك. ربي علم داري كي خير جماعة جوا تابر بقول. هذا جوا رزيل. ومن الزاوية هذا الزاوية. هذا جوا رزيل مثلا شامل